Perezida Kagame yakiriye mu biro bye umuyobozi mukuru n'uwashinze ikigo cya GFB Chemical gikora ibintu bitandukanye hibanda ku kudahumanya ikirere. Matthew Flamini uri mu bise abana b'ingagi amazina iyo yise yayihaye izina rya rubuga. I am also honored to name this young male Urubuga, meaning platform, born on the 30th November 2024 to Mother Twitter Biho. This name was chosen to acknowledge Rwanda's remarkable effort in developing platforms that facilitate tourism, but also providing visitors with a unique opportunity to encounter gorillas and experience the country's extraordinary wildlife. Thank you. Flamini agihagarika umupira w'amaguru yabaye rwiyemezamirimo mu binyabutabire bigamije kurengera ibidukikije ashinga GFB Chemical mu 2008 afatanyije na Pascal Granata ikigo cy'agaciro ka miliyari 30 z'amayero. Afite imigabane ingana na 60%, aho ayobora abakozi barenga 1000. Flamini akoresha ubushobozi bwe mu bukangurambaga bwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe no kubungabunga ikirere, aho asaba ko hakoreshwa ingufu zisubira mu bikorwa bya ruhago, kurya ibikomoka ku bihingwa no guhindura ingendo z'abafana mu buryo butangiza ibidukikije. Marriott kandi yakiriwe na Perezida Kagame. Perezida Kagame kandi yakiriye itsinda riturutse muri Marriott riyobowe na David S. Marriott, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Marriott International Hotel ifite icyicaro mu Rwanda. David S. Marriott nawe ari mu bise abana b'ingagi amazina, aho yari yise Rugwiro. David S. Marriott ni umushoramari w'umunyamerika, aho kuva muri 2002 ari chairman w'inama y'ubutegetsi ya Marriott International. Ubuzima bwe yabweguriye ibijyanye n'amahoteli, by'umwihariko Marriott International akoramo kuva muri 1999, aho yagiye aba mu nshingano zitandukanye zirimo no kuba uwari ushinzwe ibikorwa na serivisi bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akanaba umukozi ushinzwe ibikorwa mu karere k'uburasirazuba bwa Amerika. Reka nkomeze gushimira gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano kuri Nemji Media TV. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi n'akazogera kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe kizakigucika. Murakoze cyane.